Siz bize özünüzün kızınızdan nöbet boyuz. Siz öskürüyorsunuz, ekmektiriyoruz. Kudaylar bir-birine bayağı kuday yolunu jasap sap koysun Birincisi o, Allah'ın buyruğu menen beyliktin başına barıp kala turgan bolsoңуз, özünüzdün kol astınızdagı alsızlarga üstünlük көрсөтпөңүz. Allah'ın buyruğu menen baylıktın eğisi olup kala turgan bolsoңуз, жетим жесир musafirlарды unutта калтырбаңыз. Allah'ın buyurgan günü dostlar menen көңүл açıp kala turgan bolsoңуз, үй бүлөнүн сырын ортого төгүп салбаңыз. Эрди катындын сыры enesi bergen köşege gögöre vermey tözüledey kutlu köşegeden sırtka çıkması gerek. Siz uşu biçöğüne tak tuğra olsanız, Kudayım buyursa taktan düşmegen ham bolasız. Aktıka 10 but menen düşüyoruz kana. Sonunda. Ulayım, güvenipti, juğunuz göz karlığınız menen. Pandavardınız, begayımız, jakşı erkekti jaman kılgan dayal, jaman erkekti jakşı kılgan dayal. Mıht erkekti çok kılgan ayal. Oşo için ayal kişi götüründü jana sabırlı boluu gerek. Emese biz taraftan bir ayım çıkarınız. Büyüsü var, etekçeni jayılgan törөгөн ayal bolsun. Siz taraftardan bir erkek kişi çıkarınızlar. Önü öskön, koluktusu var, özünüzler bilingizler. Kimdi çıkarsanızlar bana. Gelinizler, geliniz. Kim çıktı size? Siz uyunca katırınız. Emese bireğinin dayanıksın alıştırma yanaştırağın yine de gezinden bağı östürgün. 9 ay götürüp tolguğa tartkan. Kız balana böten el böten jerge uzatış ayrıkça ene için o narsa. Aldın ala siyatağıdağay sizge tereң razıçılık bildirem. Ушундай жашынакай kızdı tarbiyalaptırсыз buyursa geleniniz çapsa çayıp almagan tekse tengsенбеген gelin bulat. Adamdın jakşı jamanı girip çıkança deydi. Emese siz dahi uşul baldardan sıyırmattın görgön ak жолтой kuda olunuz. Aktıktın üstünde ılayım algan biröңüz sizdin ele үй бүлө эмес, siz ele emez, sizdin жалпага туğanыңızдар. Degene sizlerden tukum için жүрөгү ak, көңүлү ak adamlardan bolsun. Biri-biringizlerge жаланган ак жолго алашкан, ак бата беришкен, жалангана оң бурулуштарга бурулуп бири-бириңерге ак кызмат кылган үй бүлөдөн болуңуздар. Эмесе актык менен мени жолго барып бүлөңүздүн жүзүн ачалай. Калоо дүрбөп, каларлоого камырып, үй дүрбө, үл-гүлөр жаңырып, мындай тойдон далай ыйгар деп Аллабызга тилек айтам жалынып. Кубада чыгарып турган баалыгыз куттуу болсун кайнаталык наамыңыз. Чаалыкпаган ушул тойдун үзүнү ата-эненин эмгеги деп таанайбыз. Кайнаталык тонуңуз кут болсун. Эмесе урматтуу Куда, билин Hoş geldinizler bizden ушул тоюбузга алтынын бегайым бүгүн турмуш жолуна аттанып отурасың. Кичинекей мен келгенде ушул келин болуп келгенде эмчегимген кыз эле садикке барды, мектепти бүттү, анан окуу жайга кетти дегенде баары көз алдыда өттү. Кичине токтолуп айта кетсем бегайым кызыбыз 1999 жыл 23 декабрда төрөлгөн. Кычыраган кышта Сакен жезде менен Свет эжемдин көптөн күткөн кызы болгон. Анан ушул гүлдөй назик кылып экөө ошо ортосуна алып тагына кагылып
назик кылып, бөп пакистеп, багышты, татынакай кылып тарбияга киришти. Ажалуулук деп коет экен, айла жок, кезинен эрте өтүп кетти. Андан кийин Света эжемнан ошол өзү дагы аябай жакшынакай тарбия берип, ушундай татынакай кызды колуңуздарга салып берип отурат. Бир кызыбыз мектепте дагы өзү активист болуп, ТПИ аябай татынакай жакшынакай окуган кыз. Света эжем да ошонун баарын көзөмөлгө алып, баарын карап келген өзү дагы. Мектепте эле ушу химия сабагынан олимпиададан жеңүүчү болуп, ушул олимпиадаларга катышып, райондук, областтык деп көп орунду жеңип алган. Карегинен от жарк эткен кезде сүйкүмдүү кара